Dobrodošli u moju kuhinju. Evo danas radim picu na svoj način. Na jedan od načina, ima više načina kako radim picu. Ovdje sam pripremila brašno. Ovdje imam griz. Ja na 100 grama brašna stavim ovako jednu žlicu griza. Ovdje ima 400 grama. Znači 4 žlice. Normalno svaki po soli po svome. To dobro izmiješam. Dodam i malo ulja. Isto na 100 grama brašna. Jedna žlica ulja. I kvasac koji čekam da nadođe. Evo sad dodajem kvasac. I sa mlakom vodom umijesim tijesto. Svaki ima svoj način kako radi picu. Ja pokušavam doći do pice kako je u Italiji, ali to meni teško polazi za rukom, iako sam pojela pola tone pice kod njih. Dodajte dok ne vidite koja vam gustina odgovara. I sad ću malo uz pomoć brašna sa strane da umijesim ovo tijesto. Evo, umjesila sam tijesto. Evo da vidite kako ono fino mekano. I sad ću ovako u pobrašnjenu ovu zdjelu. Malo ću i gore staviti brašna da se ne uhvati korica. Poklopit ću sa prekriti sa krpom, možete i sa najlon vrećicom, možete sa onom folijom. I ostavit ću da stoji tijesto dok ne pripremim ostalo. Sljedeće što pripremam, to je paradajz koji ću stavljati na picu. Ja ovdje imam svoj paradajz, ja ga zovem pelat jer tako liči na njega, normalno nije to original, kao kad se kupuje u prodavnicama, ali meni je sasvim dobar. I kako pripremam taj paradajz, evo vidite kakav on dođe. To je od prošle zime, evo još da ga malo približim da vidite. Evo ga, paradajz je još uvijek cijeli. Kako pripremam ovaj paradajz pelat imate na mom kanalu. Ja ga koristim i za sosove, najviše ovako evo za picu. Malo ga ovako izmječim. Ja volim da se vide komadi paradajza na pici. Ne volim tipa kečapa i tako. I kad ovo napravim, ostavit ću ga da se dobro odsjedi. Da nam ne bi pica bila vodenasta.
Kažem, ja vam preporučujem ako budete ove godine imali paradajz da napravite. Jednostavno je, pogotovo ako radite mljeveni paradajz. Znači već pola posla imate napravljeno. Recimo ovdje ima, evo, ova vodica. Nju možete, ako volite taj paradajz mljeveni u flašama, da jedete na salatu. Tako znači, ovo je 2 u 1. Imate i paradajz ovako ceo. I imate ovaj mljeveni ako vam treba. I sad ću ovo da stavim fino da mi se odsjedi. Povremeno ću promiješati tako da mi višak vode iscuri. Pripremila sam sir, kačkavalj. Ja njega sad u zadnje vrijeme na onaj ribež za čips praviti izrežem. Može se i na ribat. Krupnije, sitnije, sve prema ukusu. Isto salamu. Mi uzmemo onaj cijeli komad pa ja sjećem salamu koju ja hoću debljinu. I ovdje imam one šampinjone koje isto kupimo svježe, pa ja ih isječem na listiće i na malo ulja prodinstam. Ne znam, ja ne stavljam žive. Evo, paradajz se odsjedio, evo, iscurila je voda sva iz njega. Doduše, ostalo je još malo, ali malo ću još da odlijem. Kajem ovu vodu, recimo, ona se može koristiti i za kuhanje, za spremanje jela. Ako vam je žao baciti. I sad u ovaj paradajz znam da moram dodati soli. Dodam onako malo ulja, jednu žlicu, 2 na ovu količinu. Kajem koliko ima, ovo ne važem, jer ja volim više paradajza, muž voli manje. Ja volim više origana, muž ne voli toliko puno. Ja posle sebi na svoju picu još dodam, pošto ja pravim svima odvojene pice, a kad radim u velikom plehu onda polovinu za njega, polovinu za mene. I sad evo i paradajz nam je spreman. Evo, ja imam ovako okruglu tepsiju, pleh, stavim malo ulja dole. To kad radim za muža, ovo je za njega pizza. Sebi radim, vidjet ćete, malo drugačije. Evo, uzela sam tijesto, njemu malo više, meni malo manje, i sad ću ovako rukama, to je s prstima, da rastegnem tijesto po čitavom plehu. Ja se nadam da se dobro vidi. I tako idemo od sredine prema kraju tepsije. Pleha, ako vam i pukne malo, samo ovako malo zatvorite. Uštipnite, kako ja kažem, tijesto. I fino gledam da ovaj krajeve malo uzdignem gore. Kako ne bi fil curio. Tako. Eto, vidite kako je. I sada redam. Ja prvo stavim na dno
paradajz, to vjerojatno svi tako radite. Zavisi kako ko voli, koliko. On ne voli toliko komade koliko volim ja komade paradajza. Hvala će mu biti dosta. Sad preko paradajza ja ovako nabacam salamu, po vašem izboru koju vi volite. Salamu. On voli više salame, ja volim više sira. Preko salame lijepo poredam sir. I preko sira stavljam gljive. Kad sam i njih poredala, malo ovako stavim tek toliko ulja i spremno je za rernu. Sad svoju picu radim malo drugačije nego što recimo radim njemu. Stavim dole papir za pečenje, malo ga pobrašnim, stavim tijesto, isto tako raširim po cijelom plehu. Moju picu raširim tako da prebacim tijesto preko ruba pleha. I sada uz rub ovako pleha stavljam sir koji sam malo sitnije nego onaj što ide na picu naribala. Ovo je za ljubitelje sira. Normalno, ko voli puno sira. Kada sporedim sir, onda ovo tijesto spuštam i ovako ga prilijepim. Nadam se da vidite. Malo ga gurnem uz kraj. Tako kad jedete ove okrajke, ne budu onako suhi. Ima unutra sira. Ne radim ja sebi svaki put tako, da se razumijemo, jer bila bi još tolika. Ali eto, ponekad se počastim. I sad eto da vam dam ideju. Možete i rezati sir na ovako prutiće ko prst. Pa poslagati u krug, eto ja sam sad ovako. Papir ćemo da vidimo gore. I ovako potezanjem tijesta još ću malo rastanjiti, pošto ja volim tanko tijesto na picu.
I sad normalno radim koji običnu picu, isti redoslijed ide. Da vas ne davim, isto ide paradajz, ide paradajz, salama, sir, samo što eto ja volim ove komade. Da vas ne gnjavim sad. Evo i moja pizza je složena s tim da ja na svoju stavim još origana gore. Ako mi ostane ovako ovog paradajza, ja i njega lijepo fino gore stavim. Da ne stružem sad sa žlicom. Isto tako malo samo ulja. S tim da uzmem ovako malo pa ove krajeve namažem isto sa uljem. I ova pizza je spremna za pečenje. Picu pečem na jačoj vatri jer tijesto je tanko. Ove gljive sam termički obradila. I to je to i spremno je za pečenje. Mi masline ne stavljamo jer masline ne volimo, tako da to je to. Evo, pice su gotove. Onu vam ne moram pokazivati, onu klasičnu, nego samo da vam pokažem ovaj dio tu sa sirom. Evo vidite kako on lijepo ima unutra. Sir. Pa ovi krajevi nisu suhi, nadam se da vidite dobro. Toliko ovaj put ovom javljanju. Do sljedećeg recepta. Želim vam svako dobro. Ja odo da ručam. Prijatno, pozdrav.